Kemudian angka tema naka panitiata penguatan nilai keimanan. Yaji meloi lay diperkuat nilai keimanan. Makie iya ko tappa tanedi maka tanidi. Unronna ukui atie. Niga maka tanidi pun Allah Ta'ala. Makanya kita punya doa itu, ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Atau ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Jadi ya ro'atie puang Allah Ta'ala maka tanibi. Ukiro na patama tapae wat dito na pasu. Makanya iman itu keluar masuk. Iya ko angkai tapae malomo manang ijama pakasiwengnya. Tapi ya kota cabu itapae maka semua akan susah. Jadi na tu ampai ilaw ya kupong Allah Ta'ala na patugang kang itapae uku ilalan na atita na pananungangi gangka yoloy na du nyawata na itapae. Apa kapal la yoloy nudu tapae na penyawata mati kapereki. Na pangasana ya sangya tappa angka la ilaha illallah. Ya ro pangasana komeki cas. Jadi untuk memperkuat iman kalimat la ilaha illallah. Tapi tanda ya ro bawang termasuk bersama dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang baik. As-sahabat ki si bawa pas sampajange pak bere jamaah. As-sahabat ki si bawa imangnya. Pada itu tu gaga imam dia na sampajang. Dega di, oh iya, ya bersahabatlah dengan orang-orang baik supaya terpengaruh ki. Aja na to mabela, maka da tahu malasay lagi ko to sidape, tahu bolokan lagi to liberasinga to sidape, lette lasanna lette bolok na ko metak sidape. Apalagi na rek ko tahu angka baraka na yewa sidape, maka itu akan berkahnya juga akan pindah. Yana tu ampai duduk bersama orang-orang alim, maka itu baik. Makiro. Jadi tahu bolokan lagi letek bolok nah. Maka makiro. Makomati itu sangnya baraka. Itu bisa pindah. Makanya kau tu situ dangat tahu madecenge, tahu pandrita, apalagi kalau wali Allah itu luar biasa. Termasuk menziarahi makamnya para ulama itu istimewa. Nah, selain kalimat la ilaha illallah, angkatoci di kalimat waddi bertahan keimanan. Itu salawat. Idi manike ke salawat apalak kan mega. Tahu? Cuma ya kau mak bicara nabita kan ada dua. Pertama Nurun Muhammad. Maka daki Nurun Muhammad nasabak cahayana. Asat tongat-tongan na Nurul Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi ya komakadai nur nasabah itu adalah simbolnya. Pada lampu maka ada cahaya, jadi maka daki cahaya lampu. Tapi ro lampu yang kamerek na seperti Philips. Amakiro. Jadi nabita karena cahayana nabita maka daki Nurul Muhammad. Tapi asat tongat-tongan na Nurul Muhammad adalah Ahmad. Niga ya ro Ahmad. Ia mato sempajang. Ahmad ia mato sempajang. Jadi ia mato rahasia. Jadi itu semua. Jadi makomakadete Ahmad sempajang. Ahmad Nurul Muhammad. Ya komakadaki Ahmad ia mato rahasia. Jadi ia mato nonroi watakalewe apoleanganna okumatiro Ahmad. Dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah karena dia. Laulaka ya Muhammad lama ahlaktul makhluk. Seandainya tanaiku Muhammad degaga sewa-sewa upakan kerhilebok nanya tanai. Sinilah kemuliaannya Rasulullah. Makanya disebut likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu itu bersumber poloko nurna alimalabina nabita Muhammad SAW. Nabita alemal lahiranna imonri pancaji nasabak makadaki nabi pacapuran khatamul anbiya alena penutup para nabi ni pamulai oko nabi Adam latu oko nabi tak 25 nabi dan rasul dia yang terakhir
Tapi alena pamulang di dalam alam hakikat. Yana tu nak dapat tareka ogi Nabi Muhammad na hakiki pacapurang iri lahirangnya. Yero nasa pamulari hakiki nasabak nasangnya hakiki Nur Muhammad. Ni gayaro Ahmad. Yana ro makadaki Ahmad alipu, kemudian huruf H, kemudian huruf mim, kemudian huruf dal. Jadi alif, ha, mim, dal. Apa huruf? Jadi Ahmad. Ini gaya ropai. Ya kumakadaki alifu itu berdiri. Ya kumakadaki huruf ha itu simbol ruku. Ya kumakadaki huruf mim itu simbol sujud. Ya kumakadaki huruf dal itu simbol duduk. Jadi maka de tator rokok suju tudang itu Ahmad. Yana tu nasa sampajang. Apa ia sampajangnya tato rokok suju si bawah tudang. Ia matoro yasat tahu. Ia sange rupa tahu yana tu mega modelena. Angka penya, angka macanti, angka magarata, angka maputi, angka mabolong. Itia serupa tahu rupanna mirita tapi aku makadai tahu Ahmad esi dimi ya mimege ya sange rupa tahu ya naru ya sang rahasia nasaba oko tidi nalengi po Allah Ta'ala watakale tubukas sara apa non ripole tubukas sara kega yaro polukui tanah polukui wae polukui anginge sibako api ya ko sipa na api tatongi ya ko sipa na anginge roko ya ko sipa na wae sujui sipa na tanat tudang maka damati Ahmad okina ya na tu nakada apole ngamu polo ko mati Nur Muhammad sampajange iya mato tawe iya mato rahasia iya mato makoro batina tau pandita riolo mapak guru supaya magampang maka iya Ahmad apa hurupu magi na pahurupu sahabat na nabita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali apa to? Kaya ronala dasar. Jadi 4-4 itu bukan kebetulan. Tapi memang makomi matiro. Napa tentu po Allah Ta'ala. Tapi do bahas lat dari latu koro. Salawat. Ia salawa pae jama-jamang ia kota jami pasti letu nasabak nabi tanon rilau de toga ga ibadah do bolo apole yang pahalana hanya salawat ia kota mak bicara pahala do bolo itu salawat ia kota mengaji kang pahalana lo kumi pong Allah Ta'ala catat malaikat mencatat tapi ia koma salawaki selain dilapor kepada Allah nawala ipong Allah Ta'ala salama kalau koridi dengan malaikatnya 10 yang kedua nabita juga memberikan syafaat apa dia itu gak tahu masalah lo ko nabita dia naletu ko nabita itu salawat dan malaikat itu nalapor malaikat salawat sekaligus menyebut nama orang tua. Jadi ya koma salawaki namo ambo tay lapor tosan no kuyulona nabita anak na yanu masalawa lo koridi ya Rasulullah. Itu barakatnya sange salawat. Makanya ko sikiri deta salai be jalalo ta salai sikiri salawat. Namunya mirome kata baca duan rupa motu. Angka salawat Nur Muhammad ya rona salawat na Ahmad makade sallallahu ala Muhammad. Iya ko salawa Muhammad maka daki Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini manike kami tak pakai. Iya ko Nur maka daki sallallahu ala Muhammad. Salawat Nur Muhammad itu. Iya ko maka daki Allahumma sholli ala Muhammad berarti salawat untuk Rasulullah secara utuh. Angka wattuna ni pakai salawat rahasia. Nareko topura mas sampaja beresan lagi nabita napai baca ya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima napai baca sallallahu ala Muhammad ipak koli-koli ni baca yero ya ko tulle baca siratu tapak genna siratu ya ko de tulle pitupulona ya ko de mo patulle patapulona ya kode mau patulai 20 nasidi
Ya ko de tulay 20 CD, 10 CD na. Ya ko de tulay 7 na. Ya ko 7 de tulay 3 na. Ya ko 3 de tulay aja na latutto. Iya. Itu salawat nur asanna. Supaya ditembuskan. Apa dua tuh perintah agama yang paling sering kita lakukan cuma satu. Untuk Rasulullah. Sering pacaramai maka marepa ki ditustase maka mari kita mengirimkan salam. Yang kedua mari kita mengirimkan salawat. Kak beda toh? Ya kumakadaki mengirimkan salam berarti beresalangi nabi tak. Ya ko beresalam maka dai assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam kepada Nabi. Maka dari Nabi tak, siapa yang mengirimkan salam kepadaku, maka pasti aku menjawabnya. Karena aku diberi keistimewaan oleh Allah, bisa mendengarkan salam hambaku dimanapun dia berada, umatku. Jadi kenro ki mak beresalam, tembus ya tulok ku Nabi tak. Dan Nabi pasti menjawabnya. Agar sibuk, oke pas. Jadi, perbanyak ini Pak. Makadai tahu panrita Pak Hakiki, makadaki di Patareka Ia komelo ki si sumpul langsung si bawa nabita beresalat takiringan. Komeki si sumpul langsung. Ia komeki lolonga syafaat kiringangi solawat. Apa ia senge salawat pak dongang. Ia senge beresalang ucapan salam. Makanya ia tuko sampajange beresalat tikiringan nabita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Perlu cede jelaskan ini. Karena ini yang iya rok ilalan na sampajange angka talulap baca istilahnya 3 bait baca itu uku tahayya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Aja na sambara tabaca ini. Nasaba iya baca, narik kota baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Gang kayaro itu pahalanya sama dengan haji dan umrah 1 kali. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sama pahalanya narekototuda siolo langsung ale melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Iya ku ibaca ye pada apalanna nariko bersilaturahmi ki law risininna walinna ku Allah Ta'ala yang terilebok na tanah. Dan inilah bacaan yang menyebabkan tempat kita itu diselamatkan. Nasaba assalamu alaina tapas salama kak puang wa ala ibadillahi sholihin. Nania atamu ia ante soleh. Jadi ya tidi pabu ko to masampaja yilau do ngemana tu isa na kampung. Cuma mega mi tau baca dini sangi betuangan lah. On rotona na pasi tarutan lu tahiyatul barakatuh salawatu wassalamu wassalamu awe meru bawang. Iya. Tapi deto na ko atau cengkongnya deh. Budi. Nah, ini tidak usah saya larikan ke situ terlalu jauh. Solawat. Iya solawat elokku Nabi. Makadaka unak 2. Iya ko makadaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
angka malaika lapor ilaku puang Allah Ta'ala. Iya na penre ilaku puang Allah Ta'ala si ba malaika na masalawat lakoro tau masalawat na cicang dibalas dengan 10 salawat. Na cicak bawang beresalan na puang Allah Ta'ala pak doa salamakan na puang Allah Ta'ala koridi genna ni pakai salamat lino akhir. Apalagi ko 10. Iya mega na capa tahu tapi iris sepi hakiki na salawat aja ta baca bawang apa na mudah koro itu macam tu masalawat aduh burung beo macam mak beresalang assalamualaikum jadi angka tunasa tahu pandri tapa hakiki salawat letu aja na salawat lobang kiasa salawat letu iris sengikenro i posisi kak baca ini gay panguloi baca makadaki Allahu wa Allah Ta'ala tingerang masolli wa Allah Ta'ala mo patingerang ala napay tagatang Muhammad napalit lako na bita jadi aja nih baca bawang yero paringerangnya ko to makada Allahumma solli ala Muhammad. Jadi puang Allah Ta'ala Allahu tingerangi puang Allah Ta'ala masolli tingerangi puang Allah Ta'ala ala napay tagatang Muhammad tatilak ko nabita iriasa salawat latu aja ni baca bawang nga po to na baca bawang sallallahu apa iya mega makukawite malalungega mi ito padahal makadai tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dena kada aksaru amala makadai ahsanu. Dena kada aksaru ya ko makadai aksaru nigi mega. Ya ko makadai ahsanu yang terbaik. Jadi aja jo talalu mega. Usahakan ngijolo talalu makanja. Namo pitu miko makanja mun. Daripada si ratu desa keragan asam.